Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpinay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipo dito in Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Ang masarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte. At yung mga rutin sumangbay di programa. Dear Manong Nemi. Kaya ito pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kung kablawag tinembag nga bigat na imbag aldaw kat na imbag nga oras ka na kaya mga sangapada. Kano anyaman nga oras ka na aldaw, ti ayan yung nga paset tilobong na imbag nga ingkay panagbibuya. Kaya pakishare ti program ato yung papagayam. Share this program. At padanan yung papagayam ti may kaduwa nga pakasalitaan nga tayo padayawan nga ibasa nga tayo pagpilian para ti panakapili ti best letter of the third week. Iti bulan ti July papagayam. Ti pagkasaritaan ni Alex nga napuuluan, politika. Anya ti politika dito Pilipinas, narugit, kadi, nga talaga. Padaran nyo na pagkasaritaan, papagayam ni. Hintayon, papagayam. Rugyan tayon, tapno matuloy-tuloy. Tapno malpas tayon. Ya? Malpas tayon, ti mission tayo dito nga bigat para ti Dear Manong Nemi. Ti pagkasaritaan ni pagayam tayo nga Alex nga napuuluan, politika. Sagudayan nga rin surat papagayam. Dear Manong Nemi. Kasta unay ti ragsak ko, ragsak mi nga sangka pamilya, ken sangka partiduan, Manong Nemi. Iri tanangabak ti asawak akas mayor iti ilimi. Manong Nemi, nabaigmat idin nga adda isuna iti politika. Kapotara ti maray idi, Manong Nemi, kasang William Bayan member, iti talo nga term. Katgaputa, napintas ti record na. Awan, Manong Nemi, dagiti madi nga arawid na. Naasidag nga napudno kadagiti umili. Nagkandidato Manong Nemi nga mayor. Katanyan, nga nagragsak Manong Nemi. Ti maikan ti gundaway ti asawak tapno, dakdakkel ti sakupen ng agserbi iti ilimi. Nahabak nga mayor, na iproclaim Manong Nemi, kahit awanan, iti makaigawid pa iti na kay irut apa nangarakop ko kenkuana. Natungpalin ti kalikakom mo. Felicidad. Sala nga siyak ti nagkalikakom, Alex. Kalikakom di kiti umili. Makita met, no kasano ti kaado ti putos ko. Kontra, iti kinalaban ko. Layus. Landslide.
Kat maragsakanak kas sa asawam. Nagdakil ba tinitulong mo, Alex? Ti partido yo, ken ti partido. Ken dagiti nagpuunak nga nararamid ko akinembag iti inem o siyam. Siyam nga taon na. 3 terms. Siyam nga taon nga pa nagkakonsehal ko iti ili. Kunada nga ron kat vice mayor ko mapay lang. Una enak ko maag-board member iti probinsya. Dumat nang idurong kanya kang runaan na kita na dumadumang asosasyon di kita babae kas kanya, asosasyon di kita tutubo, ken kas tawag ang asosasyon di kita senior citizen nga idaduoluan ni mama. ni mamang mo. Ti katugangam. Iso nga nakanakdak ka di tsansa ka talaga. Di kiti panalon, di kiti manggalap, di kiti empleyado. Lagi amin. Wine. Katsapay ko ma. Awan to ti pakadadailam. Sweetheart. Sa alat nga maliklikan na siyempre. Lagi kumun kontra. Nangro na kat ni. Adda upat wano tuwalaeng o talo. Talo digiti saan ko ang kinatuwa nga nangabak. Talo tinaabak. Nakaroon na rin nga konsehal Pepito. Ang muklatan nga rin nga konsehal Pepito, isot mangidaolo iti kadagiti oposisyon. Wala naman talo naman lang. Awal laban na. Wala ko mamabalin, Alex, sweetheart. Kahit orin no saan kang nagkakapartido dagiti konsehal. Tumulong da kumakanya. At ay, litpatin men ti politika. Awan sa bali nga ramiden minusan nga agserbi, tapos nilikas takit napintas ti pa nagserbi ka nagiti umili. Manong nemi may sa na umay mang kablaw kaniyak diti balay, iti panangabak kon, ken ti panakaiproklamar, panakaiproklamarmin manong nemi. Manulaeng ang bulan, manong nemi, almost 1 month, nakurang laeng nga 2 bulan, sa akamton nagtugaw manong nemi, agtugawag to nakasa mayor, vice mayor, dahil nangabak ng vice mayor, ken 8 konsehal man. Mesa umay mangkablaw kanya sa salutsudan no kung kasano iti victory party. May mat siyempre manong nemi, di kiti kapartidwa, nangruna ka di kiti nangabak na konsehal ko, vice mayor, tilaing awan kat digitay talo nga saan mi nga kapartido nga nangabak. Kat kuno na manong nemi ti asawa. Kat asawak manong nemi kat isot mayor kat asawa naklang nasak tinagsurat. Wine. Damdamaganda no kasano ti victory party. Tutot mangibaga manong nemi nga kuakon ti kastoy, kuakon ti kasjay, kat kastoy ken kasjay, ngem kinunakbat kadakwada. Kakadwa, simple laeng, di ba nag-victory tayo, party. Saan tayo nga ramidan nga garbo? Tara ti gastusan tayo ng garbo, kuma. Itit tayo laeng nga nangitulong ka nagit umili. Pinalpalakpakan tak, manong nemi ti data nga desisyon ko. So nga nakasimple laeng manong nemi, maguna nga victory party mi. Ato kiti dagiti barangay kapitan, manon nemi, kaduana, dagiti kagawad da, kabagrangkayan da, dagiti pangpangaluan da, dumadumang asosasyon, ngay da, nagbalon da. Tadi da naman, manong nemi, tara ipakambo kadakwada, nga awan, di makuna garbo nga victory party, kat no umay da, agbalon da. Hindi ka talaga nga kaslamit la grande. Manong nemi ta, adumat na kita nagbalon, manong nemi. Wen manong nemi no kasano tiragsak ti asawak, tanagunod nan terapahap na. Nasala nga nagpatingga, akonsehal, ngagpanday linteg, no di kan adan, amay santun nga mayor, kat suna talaga mismo, siyempre, iti mangitaray iti gobyerno iti ilimi. Adda isunan iti executive mangimplementar kadagiti linteg nga ipandayan dagiti adda iti legislative body of the government. When
Ket no kasanot pa ng kablaw da ken ni Feli nga nangabak mayor, basta ti pa ng kablaw da kanya. Basta na matiragsak manong nemi digdi duwa nga anak mi syempre. Da June kastamatan ken ni Lily nga daday din manong nemi iti high school. Ado nga tinaitulong da para kini mami da. Naging ka manong nemi nga dimteng dagiti agama. Di ka kaiso nga kapsat ti asawak nga ni Lando o Rolando. Kadwa na manong nemi damun ka kani June. Nabit pa nga nabalo manong nemi ni Bayaw Lando. Bayaw, congratulations! Saan nga siya tikablaong Bayaw, no? Di mismo nga ading mo ni Felicidad. Madamat makialalamano ka nagiti ato dita. So nga, madamdaman ton nga kablao mi. Ay, Monica anak, James, Daddy, urayan tayo ni Antiyo. Ta siyempre, personal tumat nga kablaawan nyo ita. Uno kablaawan tayo isuna. Kumusta? Bayaw? Stay. Madama pa lang ti panagladadingit mi. Pinang palang ang bulan, sipod pimusa ni abirat mo. Bayaw Alex. Ket recover ka nga tagos Gusto mo mamusta ka matan Monica? Ay, karadradwar ko ti high school, uncle. Una, di ka college kanton. College akton. Ni James, para third year high school na pailang. Nagkaskulan da ni John nga inaunayo, ni cousin John. Hoy. Alagad ananusan nyo at awan ina na. Hanga bale. Tadan sa matranta ni daddy yung mangalan tot may kadwa nga. Nga inayo. Oy, di makayat, uncle. Ambay. Kalubing mat pa ni papang daddy yo. Apay ko mga anawayan nyo kas pagarikan takayat na pati. Mga alot may kadwa nga inayo. Di makayat, uncle. Kadalagang awanin tirantak Bayaw. Awan di sa baling haramitek no di mga sikaso nga magtitinaran niya kamasak bahay na dito ang anak ko. Sa nakalagdag sa ti problema mi. May bagaptan niya. Di kaadod nga utang mi. Hindi trag sakit ti asawa. Napiya ko mamat no, naispal. Ngayon, alala, saan nga matat panunutim? Itatamayuran ni kabagis mo, ni bakit ko, ni Felicidad, ag umasog kan duking kuhana. Tanuan yaman ti problema, iti kaado nga utang mo, tulungan na ka. Sakto ti mang dagdag king kuhana, tutulungan na ka Bayaw. Nay matangak manong name iti panaginarakop, dagiti agkapsat, nga Felicidad, kaniya, Rolando. Duwada lang ang kapsat manong nemi. Nasapad namat nga naulila. Nga demang manong nemi. Kahit babayan ti pa nagtinulong da, nakapaggraduar da iti college. Wen. Nadasan ka ba sin idi nga business, di ba ya Rolando? Daka mo, nabroksa nga buti kado nga problema na iti kwarta. E dito, manong nemi, mo na idi ng opisina ni Felicidad, iti munisipyo, iking ka nga naalukoy da nga nagtaraya konsehal ada idin iti may kadwa nga term na idi ka mamu kami idi agasawa kami sakam na danti duwa nga anak manong na Juan na matangak ti pa na ginarakop da nga agkapsat kastawatan nga insublat ni Felicidad nga narakop da gidwa nga kaanakan na manong na Eta Kaniti mo na nga panagtakaman manong nemi ti asawa akas mayor bising-busy. Kang kanayon manong nemi nga agpasyar kadagiti barbarangay, kang kanayon nga matendar kadagiti meeting, kadagiti tungod do mga asosasyon. Wain manong. Kaligagom na iti panakamentenar ti peace and order. Kinalay kaguman na manong nemi ti panagduras ti bihag digiti manalon. Kinalay kaguman na tinaduras sa panagbiag digiti pangalap. Wahin digiti agtutubo.
Kat mariknak manong nemi. Nga ang halin unay ti asawak ti bandong na. Siyempre, kasag-asawa. Agkaida. Nabambanong ka manin na pumayura. Iso nga ito ti kinayat ko, Alex. Baka marigatan ka. Ha? Nalagan lang. Siyempre, awan ti problema, malaksid ka iti kontrabida. Kontrabida. Nandaro na rin nga konsyal Pepito. Tabay. Nakadado na kita i-endorse na kanya. Ngaaring nagpagpakaasi. Tapno patgak. Tapno kano, makikaduadan kanya. Naging talong ang dati posisyon. Angin, kasano kong mga rod nga? Pirmaak. Jay, rekomendasyon na. Kasano kong mga aprobarak. Kaya nakalawlawang nga panagtakaw, tipanggap na. Imagine, ado na kita i-recommender ng supplier. Mga supply kada kita amin nakasapulan, iti na dumadumang opisina, iti munisipyo. Kaya na pa nga, sakupen ti supply nga paggapuan kada iti materialas para iti panaka-prepare, ti anyaman, wano panaka-repair, ti anyaman nga equipments ti munisipyo. Nakingin-ngin na ba't nga ti presyo na? Kaya't na, nga ama prubaran, tapos na kastakit, ada panakabagi na. Kasi naman talaga ararami din dito. Ada panakabagi na, ada share na. Kaya na nga mabusog dya bulsa na. Ngam dinaan mo panunutin, digit umili. Nabintalon, na pinaay ko iso na. Apay man, apay di mo pagustuhan. Apay ko mga pagustuhan. No napindas ti plano na, no napindas ti panggap na, katsagnan, panagserbi ka na kitumili, apay ko mga tsaka purbaran. Sa damat nga mapurbaran, hindi konseho, gabot tatal-talo damat lang, aw mati maalad nga kaduwadan, ada ipasada nga ordinansa, wano resolusyon, pakasik na di pagpatawad ti kwarta. Ngayon, sa baling aramidan da na di, makaala lang iti porsyento. Kahit kumusta man, di pa nagpo porsyento, kada kiti na dumado mga project mo. SOP na ita, Alex. Talaga, SOP. Mayat ka man huna saan. Api kada kida nga tsakawatin. Angim, saan kong ibulsa? Kaya't ipalakam ka na kayo. Itinaggapo ito sa angan na pintas na panaggapuan na. I-project ko man lang. Edad ko karigdag ka sa pulan. Iso nga, awan ti makuna nga ibulsak. Ano ko matibulsak ka kwarta. Kaya napintas matiwalay tayo. Ako mati problema kang ka, gabot ha. Nabindas mati negosyo, ti farm mo. Oh, anda ka di pingarnas ka nga aramitin tayo, tap nagpabak nang tayo. Ako mati problema ka na kita anak ta, para ito education na. Ada mat educational plan na. Awan ti sa bali nga panggap ko, Alex. Nasa nga mang paduras, tibiyag na gidumili. Kaya't ko, iti talo nga term ko ngagmayor. Kat agdinamag ton ti pintas, kan sayaat, dito nga ili. Gabo kanyak, kan di kakadua. Iti suportan mo kanyak, kas asawak. Gabo ta, no awagan dakman ti mayura, si kang asawak, mayor ko na damat, di ba? Ano mo ekro ka, oy, andak awagan ti mayor. Ang asak ti mayor. Niya, bakit kut lang ti mayor ko na. Imasog nagpaiso manong name ni Rolando iti asawak nga mayor. Nangig ko manong name iti saritaan de kita kapsat. Damadlaw ko problema launay ni Rolando. Manong Rolando, agmuman kan. Abay, tumawon ton di unong nasurok pa kita makatawanan. Wine. Kaya magproblema klaw na
Ano naman ti problema? Iti kaawanen, ni ipag. Di mga anak at kasukadnan. Awanen ti panggap ko. Kansan na kapalubusan na kita anak ko. Di kita ka anak ka. Ano nga ti problema ta? Awanen ti nabati. Kadigdisan ni ko nga nagbinangayan ta nga natawid ka nagidagan na kanata. Kasano nga awanen ti nabati? Kada dudupay ti para ken ka. Ngam ti para kanya. Tilayangan balay. Ken tinagdiswan na tinabati. Naisalda, nailako. Dagiti daduma. Kahit ko lang nga, gastusan, gusto nga panaka-ispal ti asawat. Ngam na tayo miglat. Guyudan dan di balay. Kat, pangipanaktupe ka dagiti. Anak ko. Adan iti college di Monica. Susap, iti panaka-depress mo. Ibagam no, mano. Mano ti panangisaldam iti house and lot. Tamang remedyo ha. Tapno ti kastakat saan nga mapukaw ti balayo. Tulungan ka. Tulungan ka man, Orlando. Kasdaon iti yaman ni Bayaw Rolando iti daytang engkari ti asawak nga mayor manom na ini. Nadagsangag preso ti problema ni Bayaw. Adumat ti panakabagi na idi nga nagbingayan da ngagkabsat na sa nikuhang emneb ibus. Gabungar ti kas di nga napahot nga panagsakit ti asawa na. Maguyo din ti balay na. Agad pangalaan ko mga harutmat ti asawa. Akit mabaling ko atulungan. Ngayong kabayatan nga may sagsagana manong nemi dayta nga saan nga pa nakaguyod ti house and lot nga kukuha manong nemi ti kabsat ti asawa. Diyos ko, nagdinamag na atake ni Bayaw Rolando kahit saan nga nakalasat. Kasta unay manong nemi tila dingit ni Mayor Felicidad ti asawa. Awan lang aruden di ginaganak kadakwada awan payen ti kakaisuna kapsat na. Sulangan tinabati. Agraman siyempre giduha ka anakan na. Da Monica, Kenny James. Oh my God. Manong nemi. Uwain mano. Nagipagladingit akmet. Ano no kasano tiladingit ti asawa. Kastamat tiladingit ko. Tagladingit ta ka magkitkita tiladingit ti asawa. Ti awa kaawanin ti akabsat. Uwain. Kastamat ti magkitkita ka pa nagsangsangit. Da Monica, kini James, digit agkabsat nga napanawan ni Bayaw Rolando. Uwain manong nemi. Adumit di kiti may nakipagladingit nga umili takasla ni Mayura nga asawak manong nemi. Iti kang runang nga nagminatay takapsat na nga rutina tayo. Ageng ka manong nemi na itabo ng ti bangkay. Yung kasla saan pa ilang makapag-recover ti Mayura nga asawak. Sweetheart, di mo ko maitulog. Nagabot ipupusay. Ti kabsat mo ket maapektaran. Ti kinamayor mo. Adamat ni Vice Mayor nga agacting na mayor. Masanak pa ilang sumrek ti munisipyo. Aridog pa ilang di bakasyon ko. Ang nang mabalin. Kalpasan ti tabon. Kalpasan di makabulan, nagsubli ka man lang di trabaho. Maapektaran trabaho. Pero saan ko may concentrate? Naladigit at lawan iti panakapukaw iti kapsat ko. Sakit. Saan ko natulungan ni Suna? Gapati kinabisik, nalipatak, nga dagayam karig kagwanan. Nga siya ti makaamutap na saan nga maguyod ti house and lot na. Ita naguyo din.
Ket sa dinutayan na kitanang na. At dali ito'y balay. Tawad sa baling pagkamangan da. Alex, tulungan nak please. Ket siyempre, tulungan ka, Mayor. Diyak din tulungan ti Mayor di ti Ili, nga nakasaya ti record na, nakadadon na kiti project na. Nakadadot bang dayo kang kuana, nga apalan na kita sabsabaling nga Ili. Diyak din tulungan ti Mayor, ket asawak pa yung mismo isuna. Alain tadi kiti tuha. Kupkupen tayo da. Damuni ka kini James. Orekat nalahon mo ti balay. Aduman di bakante a kwarto. Kahit ko, nga data, sweetheart, timang tulong kadakwada nga kapsat para iti edukasyon da. Para ti panagraduar da iti kolehiyo. Nagwanak adagos manong name ta ore saan nga kiddawen day tati asawa ket itikas di nga sitwasyon sino ko mga rod iti mangtulong nga mangkupkup kadakwada no saan nga da kami. Huwag. Ngayon nga kastaon ay tiragsak di kapsat manong name nang naruna kini Monica. Ta ore dala nakapapaot nga naging narakop nga agikit. Auntie Mayora. Thank you, Auntie. Tasin no kumangarod timang tulong ka na kayo. No saan nga siya. Da kami kini Uncle yo. Uncle, thank you. Kasay-sayad kayo, Uncle. Thank you kada kayo nga kasinsin mi. Naging narakop man tigde kakasinsin manong name. Isong Monica, James, Auntie nga Mayora. Ibilang nyo, tibagbagyo kas miyembro iti pamilya mi. Mabalin, saan ka kasinsin, iti relasyon nyo kadagitan nak mi kinangkal yo. No diket kakabsat yo ida. Mabalin, saan nga anti, tawag yo kanyak, no diket mami. Daddy man tawag yo kini Alex. Ti bilang da kayo, nga anak mi. Dudulay nga datit anak mi kinangkal yo. Itan, upaten, kanak mi. Gama kami, Auntie. Mami ko na, Auntie latan, Auntie. Isot na kay Ruamak. O, bahala kayo. Basta ibilang kayo nga anak, ibilang bada kami met nga naganak ka na kayo. Impas nagkarod manong name, dagidag kakasinsin, ito iba, panagbasa da. Agkatayab da John, kasama tayong gini James, manong name, nga Jen, ni Monica. Adadan nga agpapahan, dagiti talo iti college, kat graduating tumiten manong name ni Monica. Awan din nagbaling nga problema, iti kaadadan, iti den nami. Imbilang mi da ang anak, napindas man relasyon da nga kakasinsin. Napasnek da nga agbasa manong name kabata manapagtitinulong da. Awamat tinagbaling nga problema manong name ti panagbaling nga mayor, ti asawa, kat kalpasan ti first term na dimteng manen ti eleksyon manong name kat nag-re-elect iso. Adamat la talimaban manong name. Kat digiti talo nga oposisyon manong name nagyandamanin iti kalaban nga partido na naruna kini Pepito manong name. At syempre, nadumteng ti kampanya panagpipin na dakis manong name iti mamaspasamak. Ngayon sa amin nga dingdinggan, luan niya dagito dumandanon kada kami nga ibagbagada seknan iti aramid nga madi ti asawa. Tadaman dagito umili manong name nga mangipanagnek. Adumat dagiti proyekto iti talo nga tawen manong name nga panagbalin nga mayor, adumat dagiti proyekto nga isudan ti agbalikas. No makapagsao ko man dagiti proyekto, isudat mangikis nga maitultuloy wano mailayon iti panagbalin nga mayor ni Felicidad nga asawa.
Nagtitinulong kami met manong nemi, siya, siyempre, digitiyak duwa nga anak mi, agraman met and Monica, kani James, digitiyak kabsat, nga ba pa nagsusur, o mga kampanya, kani Felicidad, agraman met and digiti partido. Kanawan, ti mangibagang, saan nga mangabak manong nemi, ni Felicidad. Gabuta, layos ko na. Dimteng ti resulta, manong nemi kat talaga. Layos, nangabak manin. Nagtultuloy nga mayor ti asawak manong nemi kapag ti kinabang lunat. Kaya ka manong nemi. Na iti may nga aldaw graduating idin ni Monica. Irita. Sumangpedak dito balay. Agsinsinong bat digiti agikit. Sino? Sino ti nakasikog ka, ha? Monica, graduar ka kuman, nga pa niya magsikog ka, pa masikog ka. Dinangig ko ti dialogue, ti asawak nga mayura, ken ti kaanakan na, ngaya, kinupkup mi ang bilang nga anak man. Ni Rafael, anti. Rafael? Sino nga Rafael? Tsaka di ba't ko nakengkang sang kapail nga magpapaaram? Nga no adagpasyar dito balay kat iparid ko. Kapatarumbing unang nga graduar ka. Sa mo to sang ni ayat. Imiti may matgay maruwarang nagpaaram ka. Kat saan lang paaram? Nagsikog ka pa, masikog ka pa. Diyos ko, muni ka. Awan tinagkurkura nga keng ka, nga antim. Kastamat ka na uncle mo, awan tinagkurkura nga keng ka, apay nga kastoy. Sino na nga Rafael, ha? Namamuyo, anti. Salut-sutik ka di pa ilakang kano sa amamok kumadata nga Rafael. Di Rafael nga anak ni Konsehal Pepito. Anya? Ni Rafael? Nakita yun, anti. Apay di sapo. Tikado nga lalaki. Apay nga isupay. Niya kumatig. Apay ko madiiso na, anti. Kaya ipatpatignak, ipatpatig ko man. Ngayon, anak ti ka kontrak, iti politika. Dakil ti pamatik, Monica, nga saan nakaakayat. Dahil dyan nga Konsehal Pepito, nagbaling nga manugang. Kahit saan yung matakayat, nga baling nga manugang ni Rafael kasta, gabot ang kalabang kay ti politika, hindi. Kayat ko. Ang problema kanyak. Ang patsim nga ta, nga kayat na ka, dahil nga Konsehal Pepito. Naamuan na ka din, ti relasyon nyo. Kani Rafael. Inlimad mi, anti, akasaman ti ba nang ilimid mi, ti relasyon mi, kada kayo. Paunay ka maten. Aging nga si mawatak manong. Sweetheart, Mayora. Ay, Alex, nabay ka din ita. Nadanunak na kita at mga nagsalitaan nyo, di ka anakan. Abay niya kamati problema, no? Putot ni Konsehal Pepito, tinakasikog, di ka anakan. Kontrapartido. Anyat amo baka no, babaeng kadakwada ket makapag-gayem kayo, makapagkadwa kayo kini Konsehal Pepito. Nabi ako mamad na talagang mapasamak na ita. Dalaga ka gurgura na dahil nga Konsehal Pepito. Imparupa na kanya ka mga aramid ti pamuspusan tapno ripuugan na ti bilag ko. Juan. Gabot ti kaado di kiti saan ko parang pagusto ken kuana. Tasabad nga rod nga nasayat digiti propose na. Digiti proposal na. Dahil imparupa na kanya. Nga mga ramid ti pamuspusan tapno sa anak nga paut nga mayor ito nga ili. So nga dakkel ti pamatik nga saan na akayat ni Monica. Anti, ori saan nga kayat ni Konsehal Pepito, no kayat nak ni Rafael ng itong pal. Diyan na siya at sweetheart. Paayabanda dito ni Rafael. Tapos nakasarita ta.
Ket amuan tanuan niya ti desisyon na. Tamasapon nga ikasar na, ti kaanakam. Saan nga mabaling nga aganak abalasang, ti kaanakam, ngayon bilang tanga anak. Kasta nga rod tinapasamak banong nemi solo ni Rafael nga imay dito'y balay. Kat nakisango ak iti salitaan siyempre. Kas asawa, ti asawak nga mayura. Kas ama nga imbilang ko nga anak ni Monica anong nemi. Kinasarita ni Felicidad ni Rafael. Sa mukha di matlapag ang angawan ti ka anak ka, Rafael. Saan, Mayura? Nakasaganak nga, mangikasar kang kuha na. Oray no against ni papang mo. Amo ka din ni papang mo. Ngagnubyo kayo. Kaya ni Monica. Saan pa'y Mayura? Kalabang nga retirantam. Nasikan ng ipakamong kang kuha na. Ipakamo yung adwa. Nanaskan nga, kuyugan mi ni Monica nga mapanid sa balayo, aramidan mi. Orisan latan nanti. Maamon yung tulataman tinuan at mapasama. Nakasagana ka nga mangilaban ti panagayat mo, iti kaanak ka, Rafael. Ore against the parents mo king kuana. Nang runa kini papang mo. Nakasagana ka mangilaban ti panagayat ko king kuana, Mayora. Mamati kayo, ipatpating ko unay-unay ni Monica. Nga, amom ka din nga, saan kami ngagkadwa ka ni papang mo? Gagangay dito ti politika saan ka ni Mayora. Nga madama di kita kung kontrado ko naggayam dan. Nga ni papang mo, kasi narigat sa akin ngagkadwa kami. Gapo siguro, Mayora, karigiti saan nyo pa nang pagustukin ko na. Gapo tayo si istoryaan na ka di. Digiti pa ng payo ko kay Buwana. Lakas na Mayora. Ngayon nyakit din nga nagsayahat. Nababain kada kami kini Monica Mayora kit makapagkapya kayo kini Papa. Makapagkadwa kayo ton karito yung may nga eleksyon. And to know, agpapili kayo para iti last term nyo. Anyat mo yo, baka agkadwa kayo ton kini Papa. Panggap na kano tagtaray nga bise. Baka isundon tagbaling nga bisa, mayor mo, Mayora. Nagsayatin nung astaman ti mapasama. Ala, mamati ka mungkin ka, Rafael. Kat sapay ko ma, talaga nga nakasagana ka nga mangilaban ti panagayat mo, iti kaanakan mi. Inyam mo nga rod manong nemi ni Rafael ni Monica, iti ama, uno partido, ni Rafael. Inororay mi noan niya tagbaling nga resulta manong nemi. Iti tumawag ni Monica, iti ikit na nga Mayura. I-loudspeaker mo man, namangin ko. Kinunak kitinong palmat asawak. Hello, Monica. Hello, auntie. Kumusta? Anat resulta ti amin? Saan nag-akayat ni papang ni Rafael? Kunak ko pa kami. Di na kayat na pulos di magkikapyak yung kanti. Talagang kayat nakakalabanin. Anat ko na ni Rafael. Uri no against ni papang na. Adamat yung tustong edad. Tap na ikasar na. Ibaga tamanukot ni mamang na. Nilang papangnat kumontra. Imparupa na kanyak, kadinakto kaya tabigbigan, nga manugang. Nga siyak nga kaanakan ti mayor, nga nagpampabain ka no, nga dipulos ng pagustuken ko ano. Kasta ti karkaro kanyak, uno karkaro, kasta ti. Talagang sakit tinakam ni Pepito kanyak. Nakapikit din amin. Sakbay ko mga sinungbatang mga inaklon mo ni Rafael. Sakbay ko mamunik ka na impay mo tibagim ken kuana.
pinanunot mo ko mati posible nga mapasamak di masakbayan. Di ka adu nga lalaki, apay nga ni Rafael nga putot. Ti kalabon ka loona ti politika. Nasking ka di nga mairaman, ti relasyon mi kini Rafael, ti politika. Gagang ita ata, kabsat na ka ti politiko, uno kaanak na ka ti politiko. Ni Rafael ket putot ti may sa politiko. Nanti, awanin dito ni Konsyal Pepito. Nilayangan mamangnat na bati, kraman na kiti kakabsat ni mamangna. Kat dito yan nga, mapagtutulagan ti kalay sami. Very good. Kat siyempre, awang kanto ni ti poder mi. Tanda kanto ni ti poder ti kalaban. At asi ka nga ti babae. Awan ti pagdanagam kanya kanti. Iba't patig ko ni Rafael, kat pacheck iba't patig na. Aramidag tumati amin nakabela. Tapno mapaamok ti katugangak nga lalaki nga ni Konsyal Pepito. Manong nemi imatunder kami ti asawak nga mayura, siyempre iti kaaldawan ti kalaysa. Ket may sa manong nemi ni abalayan mi nga Mercedes, ti asawa ni Konsyal Pepito nga nangabay iti anak na. Saan nga nagpakpakita ni Konsyal Pepito manong nemi kaday dingal daw ti kalaysa da Rafael ken ni Monica. Naisardeng nga rod manong nemi ni Monica ti panagbasa na ket siyempre addan iti sidong ti kalaban a partido ti asawa. Umay man sumasarong kar ni Monica manong nemi dito balay nang runa idinepas ngaynan ti anak na. Uwain manong nemi. Maayayo mat ni Mayura mangubba iti apo ko na manong nemi apo ko mi. Umuna nga apo ko mi. Namampay sa amin nga pudno nga anak ni Monica. Ngiming bilang mi nga anak. Iso nga umuna nga apo ko mi. Barbaring no da ito tigasgasat ko. Ito may katlo nga panagpapilik kas mayor. Iti last term ko. Hindi lang mamin anuan niya. Honey. Sino makalaba mo? Anad damag, Monica. Siya ti, adati balay, ti kalaban nga partido, di. Siya ti magtamagat. Siya ti ispiyak sa jay. Ti man nadamdaman ko, hindi kat ni Papa Pepito, talagang nagtalay nga Vice Mayor. Sino para Mayor na rin? Dili mabamang kanya kidin. Di na kano kayatin. Auntie, sino nga ron? Tsaka man mo, na sino? Nagadandanin ti panagipila. Ti certificate of candidacy. Uno, awan nga tati, makaitured nga lumaban kaniya. Awan siguro. Di, awang problema kung awang manglaban kaniya. Ngayong nakiktot kamlaengan manong nemi, idi ag dinamag nga ti kalaban ti asawa ket mismo nga ni Monica. Anya? Anya ta ko nam? Felicidad. Tapos awagat ni Monica tapno makumpirmaran no pudno ti damag. Ngem sa nang sungbatan ti tawag ko ken kuana. Ket nakabong ngamin. Agbay viral data nga post iti social media. Kaya na doon ka no tinakangeg iti radyo. In-interview da iti radyo. Sino? In-interview da nga mismo ni Monica. Kaya na Jesus ko. Diyan kasalsana ka mamati. Na brainwash ni Pepito ti panunot ti kaanak kak Alex. Talagang aramida na ti amin na pamuspusan tapno maripuog nak. Last term ko da ito yan. Panubusan na kumalatan tapno malpas kun ti term ko. Kukadanton.
Yung mga pekasto, tinaramid na diyang Pipito. Abay papasulim ni Pipito. Isurak iti takin nakim. Pauna yung matin. Ikanangarot kabutang mo ita. Awan pulos iti knowledge ni Monica iti politika. Katuwan iso nga rod. Nga awan ti sabali nga mangdikdiktar ken kuana no saan nga ni Pipito. Ni Pipito ti likodan ti amin. Matawag ako matap no likas takit ta. Maamok no anya pepeso. Ni Rafael titawagan. Tabarbaring sumbatan na ka. Una siya akong timang tawag ken kuana. Ada number ni Rafael kanya. Yung dial ko sa cellphone ko, manong Nemi agreeing. Simong bat. Hello, Uncle Alex? Rafael. Uncle. Nagpeso na ito guro oras kang damang. Diyak pa nakita niya. Adot mga babaga nga, viral iti social media. Di ba kaamo ni Monica? Nakalaban na kano, lumaban kano kinantim. Yan tiyo. Kahit ko lang mga manupod, no? Sabi nga saan nga ni Monica, tawagan niyo, Uncle. Saan na nga sumbatan titawag mi? Nakaroon na ni Antim. Ni Mayura no isang tumawag. Baka busy. Kahit ko maamuan nga mismo ken ka. Da siyempre, nag-asawa kayo. Kuha, Uncle, kastan sa talagat politika, agkalaban o rek kakabagyan. Adan to pa ag-asawa ang kalaban. Adan to pa agkapsat ng kalaban. Anan to lagi din ti agikit. Iso nga po no. Wan Uncle. Para mayor ni Monica. Para vice mayor ni Papa. Bukas takit po no. Mabaling ka din nga kasalita ni Monica. No addad ta. Awan dito yung Uncle. Rugrugyan na nagsusursur. Ore sampai narugyan pagkampanya nagsususurin. Talaga nga sampai narugyan na tayo itong bigat pala iti. Para kay rugi. Ito mo nang aldaw nga para gipila iti certificate of candidacy. Tinto ka numauding aldaw. Isundot pa nagkukuyog da nga gipila. Karagi di partido ni Monica Angel. No, sakit po no. Kapag kumangdanag kay Angel. Hanggang magdanag. Hanggang, anat ko na hindi kita umili. Sige, Angel. Agsalita kay akin ni Mayora. Gagangay lang dito at politika. Ate ko na akong ag-asawan to pa, kakalaban da. Anang tulakit lang, agikit lang. Sweetheart, nadagsin di barokong ko, Alex. Kung naklao ang problema, nalpasin ti umunakan na palmalpasin ti may kadwa nga term ko. Mao di kumanda ito eh. Ngam kastupit mo nasama. Mismo pa nga tinutulungak. Isut mang kalaban ka na kita. Isut mang kaslete ulig. Arig na tinarakin ko, pinadakkel ni Monica. Ita, kat tuklawan na. Kamamok, ni Konsyal Pepito, takin nakam ti amin. Ngayon ti pakasdawak. Apay nga umanugot ni Monica. Ano ti pasul ko keng kuana. Ano ti nagkurkurangan tayo keng kuana. Manong Nemi nalpasen ti ba nagipila iti certificate of candidacy.
Your uray laengen manunemi ti kaaldawa na panangrugi ti kampanya. Nga makaskas nga saan nga makontak ang makasarita manunemi ti asawak nga mayura ni Monica kaanakan na akalaban na iti politika. Iti kinamayor. Aging ka manunemi nga iti may sagundaway at yung pangkaniyak ti asawak. In reply na manipod nga naipos manong name ti social media. Anya data. At nang interview kaya ni Monica at taga-media. Naipos ito social media. Ngayon ita ti may sangak may viral. Tika ado di kiti. Bios na. Ti bakadagas di kiti comment, di kiti netizen. Kat siyak na nagbalinan nga tagas. Pauna maten dito nga kaanakak. Amok na saan nga gapok yung kuhana di kita sa una. Doon di kita naggapok yung ni Pepito. Kaya ti pakasdawak apay agtungpal. Apay nga amin nga baga na dyan nga Pepito pakadadaelak katungpalin ni Monica. Anamit ko na nata. Dagim. Deta. Dagim mo. Salsaludsudan dito nga taga-media no apay kakalabanin na kat antina. Ano iti rason? Ma'am Monica no apay nga sangwa mga kalabanin ni agdama ita nga mayor, felicidad, akas mayor, idinto ta mismo nga antim, kaanakan na ka, anak na ka ti mismo nga kapsat na. Anya ti rason kin kapuna. Manong name sinaludsod ti taga-media kay ni Monica. Kat nakalawlawag na nangik mi manong name ti sungbat ni Monica. Well, amamukunay ni Auntie nga Mayora. For how many years nga nagyanak iti sidong da. Kaya dito'y ko nga namuan. No anya ti klase na nga mayor. Kunamla nakadaldalus, kunamla no nakalilinis ti kinatao ni Auntie ngayon mitiligodan ti amin ket nakalawlawag ni Sona ket korap nga mayor. Anya? Naibagana kami smuti kasta. Dahilat nasakit nga partay na Alex. Nakalawlawag ka no nga siyak nga antina ket korap nga mayor. Atakan nga rin ebidensya na? Ore awan ebidensya na. Ngayon may tao alisto da nga mamati. Gurka, tituloy ko. Sa anin nga nasken pay, nga maitultuloy ni Mayora Felicidad, iti pa nagbalid na nga mayor, iti ili tayo. Dahito yun, di pa nawan, tapos sumardeng, iti kinakurap na. Ket siyak nga kaanakan na, na nakakita ka na mangipanagnek nga talaga korap nga mayor isuna. Kaya't ko nga siyak, di lumaban, tapos ni kastakit ta. Agbalin, agtultuloy, iti kinapintas, kinadalos, iti gobyerno, ti munisipyo tayo. Paunay matin. Kaslajak mamating nga maaramid da ito ni Monica. Nga maibagana amin da ita. Nga nakabimpinas ti panang ibagana. Gaputa. Prinaktis nang ibaga da ita. Gaputa insurat da ita ni Pipito. Scripted da ita. Inkabesa naman. Inulit-ulit ng imbaga. Kasta nga ta. Kasta. Ni Pepito, konsehal, dadatelikudan ti amin. Talagang aramidan na ti amin kahit nalay nga maripuga. Inaramat na pa yun ti kaanakak na mismo. Siyempre, no kaanakak ti mga bagbaga ka, dagiti saan gustong aramid ko, dagiti umili mamati da. Ti kunana nga ron nga nagyan, isuna ti sumagmanong atawan.
Kita dagiti reaksyon dagiti netizen. Nakadado dagiti bamatikan ko hana. Napaunay matenti kasto nga aramidan ti ka anak ak. Happy nga siya ka mismo nga nang isaksakit kag kuha na nga ikit na. Iti bang dadahil kanya. Happy nga palubos na nga aramat ka ni Consel Pipito. Opay! Manong Nemi at atibahig ti asawa. Gabuta talaga nalaos ti pungtot kan sakit tinakan. Honey, digiti nag-react ka rito nga na agbay ba iti social media. Kita kadun nakadakwa dagat saan da nga tagadto. Ngayon digiti mismo nga umili. Saan da lang agre-react. Ngayon iti uneg da. Handa nga mamati ka ni Monica. Sikat ti patsyet da. Sikat ti mayor da. Awan ti magdanagam. Ngayon ti man nakadadadahil ko. Kasakit nga awatin. Di ba nang ibagbagana, nga samat nga usto, nga mismo pa'y nga di ka anak ka. Hadala ko may tisangwanak na dyan nga Monica, talagang parparig turupa na. Sana pulos nga naikaniti kundaway, manunay ti asawa, nga nakasalita na kumati ka anakan na. Aging gama nun nemi nga sakbay anarugyan ti kampanya at damanin manong nemi na i-post it social media. When manong nemi na nakairam-ramana manong nemi kas taon ay manin ti pungtot ti asawak nga nakaigamit ti cellphone nga ti ayan, ti nakaipukusan ti cellphone kat iso. Idagbay viral, manunemi. Nga post, iti social media, nga ibagbagamanin, manunemi nga mismo nga ni Monica. Honey, kumarga araw di kiti pasamak. Felicidad. At dapahin pa nakihiraman mo. Nakakarkaro. Numabaling ko makidyak kayat ng ipangag kan ka. Aba di mo kayat ng ipangag kan yan. Gabot na masignan ka. Hanya? Kasi unay manin, tinigati ng reaksyon ng netizen. Itong pala nga, lawas na nga mangrugi, di mo na aldaw ti kompanya. Yung arig na nadadahil ako. Ti matang digit umili. Tsakon mapalabas ti amin. Sobra na. Nunas kan nga mapanak rumaot, iti ayan na di nga Monica kat naramirik. At akarbangan ti mayor, nga mapaniti area da iti lugar da. Tap nagsarita kami tinalapat ka na di nga Monica. Sweetheart, saan ka kumagamanggulo? Arad nga madadail tinagan mo. No sikat ti mga aramid nga umuna ti gulo. Babayam lata. Saan mo na tayo kaskaso? Samat nga po no. Bayam nga nagiti umili at desisyon. Kasanon no mamaati nagiti umili. Kasanon no brainwash ti panunot nagiti umili. Kas para ka brainwash ti panunot ni Monica. Ano nga min data? Saan nga nasabat ka denggan? Kahit ko ka denggan. Masak na naggayam. Apay nga jack kahit. O pag di mo kumay palubos. Sige. Denggan. Data. Nagsaon ni Monica. Data ni Monica. O kulam lang siya sino. Kunam lang isutpod no. Jack kung makayatin nga ulit-ulitin kakabsat. Dagitoy nga pasama. Ngam gabutan na sken nga maamuhan niyo. Ta siyak ti tao nga saan nga gululbud. Siyak ti tao nga amin nga ibagak ketpud mo. Ngam kahit kung maamuhan niyo. No anya talaga ken kapuna no apay nga kayat ko. Nga siyak ti rumbeng nga mangabak. Ket sumardengen isardengen ni Auntie Felicidad
ti panagmayor na ti ili tayo. Gaputa talaga nga. No agtultuloy nga iso ti mayor, agtultuloy met tagiti takas, o saan nga na siyat apasamak dito lugar tayo. Nakalidladingit a panunuten, tadagsanggasat kami nga agkapsat. Imuna nga naulila kam ti ina, sa arig na awampay makatawin, ket si maruno ti amami. Agpaiso, nga inala na kami ni Auntie Felicidad nga mayor iti sidong da. Tawanin ti sabali nga pagkamangan mi no saan isuda. Ngem ti kaado nga rigrigat mi. Nang naruna kaniyak, tinagabunak ni Auntie. Rumbeng kuma, ngagbalinak nga senyorita ti sidong na. Tadagi ti panakabagi di papa nga tawid na ngagkapsat ket ginamrod na amin. Uy, saan nga pud na ita? Kinunak ta talagang saan nga pud mo. Uwan talagang saan nga pud mo. Danggam, agur ka ba lang, saan nga pala gerak? Ado nga regrigat ko. Kahit ko lati makapagturpos. Inan anong sak, taon sa bali nga pagkamangat. Itilikodan nga tagtagabuanak, ti mayor da ito nga ili, iti mismo nga pagtaingan. Naginamrod na amin, ti panakabingay da di papa, idin to nagadunga kukuha na, nga tawid da, kadagin naganak kadakuan. Nga dahil tamad tipuon kan gapunan o apay, nga naatake da di papa, gapot ti sakit tinakam na kini Auntie nga mayora. Natay da di papa, gapo kini Auntie nga mayora. Gapo ti panangagaw na kadagiti kukwami. Kagrunahan ti amin kakabsat ken kakayem. Diyak kumakayat nga bagala ito nga rombeng nga maamuan niyo. Ni Uncle Alex nga asawa ni Auntie Felicidad nga mayor. Nagpanggapanak aramesen. Oh! No! Siya kung tinagriak man. Saan nga po ito na ito? Saan ka din nga nakakarkaharo, Alex? Inaramraman na kapait. Oh my God! Nga na ito tigapunan no apay nga. Siya pa yun na mismo tinangibaga kini Rafael nga boyfriend ko. Nga sakbay nga dasabali nga makagunod ti amin ko. Sakbay nga agbalagi ni Uncle Alex kamang rames kanyak. Inted ko kinababae kini Rafael. Dada po na apay. Nga nagsikogak. Kat dahi tamad nga sikog ko. Ti rason kan gapo na apay nga nakapanawak. At imbilang ko nga impyerno nga pagtaingan da mayora Felicidad ga ikit ko. Kada dakitan sidong ti asawak. Tinakadungdungo nga asawak. Kaya nakadungdungo, kaya nakasaysayat, nga katunggangak, nga ni Konsyahal Pepito. Anya, so na pa yung nagbalingan na siya at iti animal. Si kamat itanteg pungtot, Alex. Nagkarumatan na tang aramid ti kaanakam. Pinakpakan mo. Inay-ayawanam binanbantayam. No kasta nga masakit, kalpasan na kasta aramidan na kanata. Nagkaro. Ngamawan, ti sabali nga aday ti likodan ti amin no saan nga ni Konsyahal Pepito. Apay nga umanukot. Awan ti banting nga naramid ta kini Monica. No kasano ti panangipatig ta kada gini duwangan nagtakit kastamat ti panangipatig ta kada kuwada ng kapsat. At yamat din ito nga naramid na. Pwede madaman manong name iti kampanya apa nag-meeting kadagit tunggal barangay. Uwan manong. Saan kami ngagpapada manong name iti schedule. No sa dinot papananda, awang kami sa jay. Tas ang ngarod nga mabalin nga agrarana kami manong name nga mangangay iti barangay meeting kabayatan ng ti kampanya. Di kita ti ulit-ulitin nga diskurso manong name ni Monica.
No apay nga kayat na kalabanan ti ikit na. Gabuta kurap kano ti ikit na. Nabaniknikan na kano ti kinakurap na idinagyan ni suna iti dan nami iti manu nga tawen. Ulit-ulitan ng imbaga nga no apay nga nagpasikog iti boyfriend na nga saan na nga natuloy iti panagkasawa na ay panagbasa na kayat na lang nga maadaywan na ngagpangpanggap iti dakis ken kuan. Na ulit-ulit na kita sigon manong name ka dagiti mangisaksakit kada kami nga nakarecord manong name iti diskurso ni Monica sa danto ipangeg kada kami. Agpungpungtot matlata ti asawak manong name. Tunggalag diskurso met ti asawak biang namet iti mangdaldalus iti nagan na. Gagayam ken kakabsat. Da kayo iti saksi no asinuak at talaga. Napadasad na kon iti innem nga tawen. Mamati ka kaditi warwaras na nga kaanakak nga kalaban ko ita. Nga may saak nga mayor akurap. At ka di pamaniknek. Tapno makuna kuma nga kurap ak nga mayor. Awan ti amok. Gabuti amin. Kaya dinaramid ko ti pa nagserbik ka na kayong umili. Awan ko mga ti pa nagduras ti ili tayon. No talaga apod no nga may sak nga kurap. Nga mamuyo ka di kakabsak. Tirigat at talaga ti politika dito lugar tayo. Dahil ti kunada nga narugit. Nakarugrugit. Kasto ti politika ti lugar tayo. Katsante ko mga ipalubos ng tultuloy. Mismo nga kaanak anak ti kapsat ko. Imbilang ko nga anak. Impatay ko. Kaya't kung may kandinaran niya gabasak bayan, ngam siyak pa itatagbalin nga dakes keng kuana. Ti makadakes, kalabanan nak, tapno, iwaras na ti saan nga pudno nga damag kanyak. Nadalos ti konsensyak. Apo nga patpatgek nga umili. Inaramid ko ken araramidag ti amin a pagsayaatan tayo. Pagsayaatan dati patpateg tayo nga ili. Sagit mapasama kakastoy. Nga iti daytoy nga maudin nga panagkandidatok para iti last term ko kuma. Kaanak akpay nga mismo. Tibang dadahil kanya. Nga mamok nga muyo. Nga saan nga naggapo nga mismo kini Monica na ginibagbagana. Scripted. Amin na ito'y ket insurat. Hawan sa bali nga lalaki mo na taot ka dalikutan ito na ito'y na padakis ko no saan nga tikatugangan na ni Konsehal Pepito. Nga agtaraw nga bisi mayor na. Nukas pagarigan tagbalegi na mangdadail kanyak kadagbalinto nga mayor ni Monica. Saan to nga mismo nga isut mayor? Taitultuloy to ni Pepito ti mangdiktar ken kuana. Nga amin to akayat ni Pepito nga ramiden. Ket maaramid da. Amamuyo siguro matta ni Pepito no sa sinotiklaan niya tiklasan na ito nga politiko. At ka din nararamidan na iti adumatan nga tawon nga panagkonsehal na. Mangibaga kayo man, nga tararamidan na awan. Pasig nga pa nagpabaknang, iti bukod na nga bulsa, bukod na lang interes, tararamidan na. Diyak kumakayat, kakabsat, kan kagayem, ti agsao, kontra iti kalaban ko. Awang kumati sa bali nga inak idiskurso, iti sangwanan nyo, ni agun-unuyak, nga itultuloy ko mati mang suportar kanyak, tapos itultuloy ko mati ang servingan na mundo ka na kayo. Manyakin din dati nga pasit ita at eleksyon at lugar tayo. Tamapad padakasak nga mismo pa'y nga ti kaanakak iti maaramat tapno madadailak. Yun unoy ko kada kayo. Saan kayo kumabasta mamati kada iti parpardaya kanyak
Gabot na nadalos ti konsensyak. Nadalos ti konsensyak. Kad no ipaayo. Ikandak pa'y ti maudi nga term ko. Talupay nga tawen ti gidawag kada kayo. Tapno may tuloy ko may tag-serbi kada kayo. Kastamet manong nemi, ti ulit-uliten ti asawak nga ibagbaga. Tunggal mapang kami kadigiti barangay amang meeting. Kakaasi ti asawak manong nemi nga mangilablaban ti kinapudno. Masasya nakpekid-kadwanan manong nemi tarireta nga kampanya kat madlaw kong umres isun. Iawak lang agsakit ti asawak manong. Dari may sa gundaway nga nagabay ti barangay nga pagmitingan mi kan ti pagmitingan ti grupo ni Monica. Mangmangig mi manong nemi ti napigsa nga loudspeaker da. Mangmangig damet ti loudspeaker mi na nagabay manong nemi ti nakaangayon ti meeting iti nagabay nga barangay. Madamangag sasao manong nemi ni Monica. Iti nadlaw ko adta. Nagdardaras nga nagpaamyanan ti asawa. Felicidad, papanan. Sinurot ko manong nemi kas taon ay tatarinteng na. Sweetheart, mabitlan. Di nakikawid. Tayo ti dito akong daway. Agsarang kami. Agsarita kami tinalapat iti dito akanakak. Itataagabay ti nagbipintingan tayo kanti meeting na. Kinuna naman manong nemi. Aging ka, madamati pa nagsasao ni Monica, manong nemi, iti against kada kami. Iti agpukaw ti asawa. Iti agpukaw ti mayor. Ti ako nana. Saan na pudno dayta? Napataliaw amin manong nemi, di kita aday ti talaong kat napasardeng ni Monica nga nagdiskurso. Gawid ko mati asawak manong nemi nga umasideg gamapantin tablado ngem saan kun nga naigawid. Dinengig kulatan manong nemi no aniya ti mapasamak no anya digiti balikas. Saan kay nga mamatpati ti bagbaga na ito nga salawasaw nga kaanaka? Siyak ti rumbeng nga denggen kan padchen nyo gagayim kinkapsat. Kabuta amin nga bagbaga na kitsang napod. Monica, hanya ti basol ko ken kakanakan tapno ramidem kanyak ti kastoy. Manong nemi. Nakaiggaman ni Monica ti microphone ngem saan namet nga sungbatan ti ikit ni. Nakigtot siguro manong nemi ti dina na pulos namnamaen nga rumaot ti mayor nga antina. Nga nakasublat met ti may nga microphone ti asawak ket ison ti napalubusan nga nagsaot. Ibagang manluan at nagkurkurhangat ken ka. Harig na inampun ka. Imbilang ka nga pudno nga anak. Ngayon paay ko ti pamateg ti may nga pudno nga ina ken ka. Samukit ibagbaga nga tinaggabo ka. Kada katulong iti balay. Apek ko mga tagabuan ka pa'y. Nagbaling ka nga senyorita ni sidong ko. Naarig namin nakasapulam kat mayawat ken ka. Kalpasan na ibagam nga naulpitak nga ikit mo. Naulpit kami kinilakay ko. Ngayon rumenda ka. Saan nga pudno dayta? Saan nga pudno? Siyak ti pudno ka kabsat. Kiniti uray ka anuman din tupulos aramidan ni Alex nga asawak. Asawak ang gandat itidakes. Iti ito ka anakak. Nagsipod no kasunod pa lang ibilang kong anak. Yan ko anak. Kasi tamat di pa lang ibilang ni Alex nga anak na ito nga Monica. Mas daw kay siguro. Nuapay nga maramid. Kanibagbaga ni Monica na gito'y kontra kanya. Awan sa bali nga tao nga dati likodan iti daytoy nga mapaspasamak no saan nga ni Konsehal Pepito. Tikatugangan na. Tinakaykamangan na.
Gaputara ramatan, na taga pipito na ti kanakaknap no matadahil na. Aramidan dati amin na pamuspusan, tapno sumarday nga kagserbi ka na kayo. Nga siya ka nakasaysayat, kinawan di man di nga aramid ko no dikit pagpintasan yung umili, kin pagdurasan ti pagilyan tayo, pagdurasan ti ini tayo. Siya payita ti maperperdi, siya ka nakasaysayat ti aramid na. Manong nemi iti day nga parte, bigla, nga timbaray nga imadayo ni Monica. When? Pinagpukawan ti asawak ako nana. Monica! Saan ka nga pumanaw? Nagsubli ka dito, ikit ibabawim di kini bagbagam kontra kanya. Talo samtinagang ko. Hamok nga sa mo nga maaramid day tano sa nga diktar. Tinalaing nga katugangam. Aramaten na kalang ti demonyo nga katugangam. Saan nga rumbing nga digito, iti mga magkagturay ka na tayo. Kaputawan ti sa balang aramidan da. Hindi bukod na lang interes, di ba kaya tanda? Kada ka na kayo po. Ngayon patpadag ko nga kailiyak, nagdesisyon. Numamati kayo no saan, ito nga panakapadhagas ko. At dati Diyos nga mga panagnek. Nasihat ka tao. Nasihat kami nga gasawa. Nga wanti sa bali nga panggap mi, no sa nga pagdurasan dito nga ili, kaya pagsayaatan nyo nga kailyan mi. Napan ko ninala ti asawak manong naming nga mayor iti stage, pimanaw kami. Nadimin amo manong name no anyat si Maro na pasamak awam meten tag diskurso. Di mo met paten mangeg manong name no sino pa'y tagsasaoy tayanda. Nagsubli kami ti barangay nga pakaangayan ti meeting. Kaya inulit-ulit manen ti asawak ng diskurso manong name ti bagbaga na panangdalus na iti panakapadpadakas na. Kada di matlang arabi manong na imi. Kada kami nito balay. Talaga nga nagrigat, nga agsublit dati nga normal arik na ti asawa. Numanen ni kakti danom nga inuman na. Numanen patib ka rin kisuna. Sweetheart, keep calm. Napintas din na pasamak. Tamis mo nga nagkita kayo kini Monica. Kahit nag-walk out. Kahit na nga sawit. Ladya nga pa nag-walk out na. Meaning, hanan nga nalabanan pa itibagi na. Nakonsensya siguro. Kapag si Kamalot nagkuna, nga saan nang gapukin kuha na amin di kidyan, no, dikit mapilpidit laing. Habrenwas laing. Kita mga sandan ng tuloy pa iti meeting da. Nanitan di papaspasamak. Manupay nga lawas sakbay nga malpas ti kampanya dumteng ti kaldawan ti eleksyon. Dua pa nga lawas. Dua pa nga di lawas. Talo pa nga lawas ito ay. Kadi hindi tagring ti cellphone ti asawa. Sindeta. Ni Rafael. Ha? Ti asawa ni Monica? I-speaker mo man. Tab namangin ko. Sige, Alex. Hello, Rafael. Mayora. Auntie. Rapay. Rapay na pasama. Ni Monica. Na disgrasya. Ano yan? Kaso pa naka-disgrasya na? Apay di pa nagawid na, nag-drive, kasta. Saan, auntie? Saan, Mayora? Sumangpit kami dito balay, kasta oray di pa nagwalwala na.
Nagbababawi no apay nga. Ng aramid na. Ito nang patpadakas kan ka. Nagbababawi ti asawa no apay nga na itured na ti amin. Nagbababawi no apay basta latal. Nagtungpal kay ni Papa. Gabuta diktar amin ni Papang mo. Ti amin sangka di. Uwan mayura. Siyak pa inarabat ni Papa tap dumaalukoy mini ni Monica. No saan man nga maalukoy ni Papa isuna babaen kanya ket maalukoy ko. Biglang nagbalingan na siya at ni Papa. Nagbalingan na siya at ni Papa kay ni Monica. Naging gangimbagaan ti kasi ay edit daw na nakalabanin na ka. Amo ka mabilpilitan lang ta asawak, anti. Yung natipkan ka labilag ni Papa ka nagdiktar kay kuwana. Iti pa nagwalwala na saan ko nga naanawa, tsak nakamakam, pimanaw. Inusar na tikot sa emi. Naging ngayong padamag na lahingan. Ganda dito hospital, gamot na nadung parisona. Nadung par na ti pusta ti kuryente, anti. Kit seryoso ti kasasad ti asawa. Nagdardaras kami nga asawa manong naimi siya kini Mayura nga asawa nga napan iti hospital nga nangitarayanda kini Monica. Madamada nga tamtamingen kat sampay nga maibaga ti doktor manong naimi no anyat kasasaad na. Ngam talaga nga maringkuran di doktor nga mga agaw ken patay. Alalawan da ti anges ti kaanakan ti asawak manong naimi. Mas asyanak ti asawa ka Mayura. Gabot ti kasta nga sitwasyon. Sweetheart, awad ti sabaling aramidan tayo. No di agkararag ka ni Apo Diyos. Nasapal ko mata maispal di ka anakam. Saan nga mabaling nga matay ti ka anakam? Kaya't ko nga makapagkapya kami. Kaya't ko nga pakawan kat pakawan ekmet. Kaya't ko nga nugutan nga mismo kaniya nga aramid laing ti katugangan na ti amin. Iso nga rumbing launay nga agbiag ni Monica. Yung kari kinikapsat ko nga saan ko nga baybayan ni da. Iso nga nasgan nga agbiag ni Monica. Manong Nemi, kabigatan na istebulan ti kasasaad ni Monica. Imbagan ti doktor Manong Nemi nga naalawdan. Si bibiyag. Uwen, nakalasat ang ikimpatay. Ba na ka nakaragsakan mi Manong Nemi di asawak nga maiuran. Kaya dito masudig ni Rafael itayan mi. Auntie, Uncle, da kay kumapailan ti makamo nga mga sikaso. Kaya ni Monica, tapay. Maskin nga gawid at tay-tay lang, kaya padamag digiti. Katulog yung balay. Nga nariingan da ni Papa, nga natayan. Anya? Ni Konsehal Pepito? Nga amam? Natayan? Uwan Mayura. Saan dan nga nariing? Hagsusurot ang dibaginay dahil nugungungan da isuna. Ay namin tinapasamak. Naud-udin ni Papa nga nagawid. Manipod ito pagkangayan ti meeting. Lang isarag ti arak iti salad na.
Kasi dyan naginom. Sa gubat nga nakasalita ni Papa, gabat as-asikaswag, ti panagwala-wala ti asawa. Adadang sa angkon nga nakita, no, anyat na masama ka dita, itarahim iti hospital. Hindi umayag dito hospital. Kalabas nga ipadamag na nga disgrasya ti asawa. Samad nga ron nga nagpakamatay. Diyan ka mo, Mayor. Siguro, Rafael. Anugutan ng ti amin. Sidsidiran ng tibukod na konsensya. Gabutikas jay nga inarabid na, kinarabidan na kontra kanya. Naatake. Uno na bangungot. Makipagladingat kami kang kaanak. Tipupusay. Tinabayag nga nagkunkonsihal nga papang mo. Ti kontrabida ti kinamayor ko. Rest in peace, Konsehal Pepito. Dahita manong nemi tinangig ko ngayon sawang imbaga imbalikas ti asawa. Rest in peace, Konsehal Pepito ko na. Kita magadlang di ka di pasamak na kung nagtinakam ko. Di ka agar-aramid ti kinadakas kat agpatingga. Amo ni Apo Diyos iti aramidan. Kat na ispal ni Monica manong nemi. Kaya di mabalimin na kasarita. Kastaw na ti ba nagpakpakawan na kini Antina. Auntie. Samon nga pagpaka. Makabata kas pa laking katag sa hoken mabanog. Nagyaman at nadapalabing ko. Nung makapagpakawan na kinkanti. Saan ko nagayayat ang tihamin? Amok. Amomit. Amo nagayayat ang tihamin. Nagapo amin ka ni Pipito. Ngayon di pa kasdawak lang. No apang manugot ka. Nga lumaban ka niya. No apay nga manugot ka nga mangbasa ka nagiti aramid ng script. Iti pa nakapadpadakas mi kinangkel mo. Nga nagkaro. Diyan mo. Tana sa bidongan ti panunod ko, Auntie. Kayat ko lang nga kapya kami ti katugangak. Kayat ko lang nga patgan ti panagpakpakaasi ti asawak. Tadigdigtaran met ti katugangak ti anak na nga asawak. Yung pulos nagugustuhan di amin, Auntie. Amin nga balbalikas ko kontra kang ka. Katagikikis ti puso. Siyak na nga masaktan. Ang kinamkan lang amin ti kinarugit ti politika, Auntie. May sakripisyo, di kitirumbing saan nga may sakripisyo. Auntie, ito na mabalingkon ti mangangay ti preskon. Kaya't kunto, nga maangay dada nga preskon tapno. Ipeksak ti public apology. Di pa nagibabawik amin ng bagbagak kontra kagka na kayo, Auntie. Tapno madalusan ba't laing tinagan mo, Auntie. Kan kalpasan to data. Ag-withdraw ako, Auntie. Tapno si Kantulay ngayon katawanan ti kalaban mo pa, Auntie. Kasta nga ron tinapasamak manunay. Idi rumaren ni Monica nga dito yung balay ti simang petan na manunay. Nagpayab kami kadigiti media. Tapno maangay ko na tayo nga public apology. Ngaramiden ni Monica. Nakatutok kang kuha na manunay mi digiti kamera, cellphone, camera,
kadagiti TV station, tape recorder, microphone, kadagiti adda iti radyo. Idirugyan ng teksa ko. Kinidaw ko dito nga press conference tapno makapag-public apology at gagayem ken kakabsat. Di mismo ngayon public nga dumawat ak edi pamakawan kini anti tinakasaysayaat nga mayura iti ili tayo. Dispensare manti. Dispensare mayura. Pakawanan nak. Nagbalinak ka narukop nga naaramat. Rap no lahing mapadpadakas ka. Kat isuda, it agbalegi. Ang mangagaw, iti pwesto nga dakan ka. Auntie, ulit-ulitek nagpakawan ka nagpadispenser ken ka. Kastamatan ka na kayo nga umili. Nga mangipatpateg kini auntie nga mayura na nakasaysaya at ngagserbi kada tayo nga umili. Naramit ko lang tikas jay. Kapot ako laapan ti panunod ko. Kahit ko lang nga matungpal, ti anyaman kakidawan ken bilin. Ti katugangak. Nga ti agdama ket agin inananisuna. Awanen. Tapi mo sayen. Inaramat na kami nga gasawa. Tap nilaeng maisayangkat. Iti panakaparperdi. Panakapadpadakes. Ti mayura ti hili tayo. Baka warenda kuma. Tanaarama taklaeng nga kas gamit. Itinarugit nga politika. At kahit kung ipakamuka na kayo, nakalpasan da ito, ikadabapanak to di kumelek, tapno ag-withdraw. Taon sa bali, ngayon tayo tandudo, nagtuloy nga mayor, itiili tayo no saan nga ni auntie. Ni auntie mayora felicidad. Isto tintay tultuloy nga tangguyon. Kabutay suti ka sa sayaatan. Kag serbi ka na tayo. Hindi na ito'y nga ili tayo. Nag-withdraw ngagpaiso manon na ni Monica. Awan ti kinalabanan ti asawa kastamet iti bisan. Gabota, nag-withdraw ni Monica idinto tani Konsehal Pepito nga kandidato nga para vice mayor. Ket natayen. Nagkapya manon nemi ti asawa ken ti kaanakan na nga ni Monica. Inabot nuna manon nemi ket kanay kayat min. Nagyandan kini Rafael iti sidumi agraman ti anak da. Tawan nga ruden manong nemi ti kaduada iti napanawan nga balay kapot iti pailagmat nga ulila ti ina ni Rafael. Layus kabutawanan ti kinalaban pa manong nemi ti asawa iti panagkandidato na nga mayor iti maudin nga term. Kadin tultuloy manon nemi di asawa ti kinalaeng kinadalus ken kinalinis na kinapudno na nga nagserbi kadagiti umili iti ilim. Nakadado manon nemi dagiti proyekto ket nakadado dagiti naawat na nga awards kas maysa nga mayor wenno pangulo ti maysa nga ili sakbay nga nalpas na ti tallo nga term na. Saan nga timaptapugpay manon nemi ti politika ti asawak taustunan kunan. Kapadasan nan ti siyam nga tawen nga nagkonsehal ken siyam tawen arag mayor. Ngawan iti sabali nga naramid mi nga kasawa no dinagtinulungen nga nangasikaso iti asikaswek nga farm manon nemi farm.
Nagraduar manong nemi di kiti anak mi kastameten kini James nga kaanak nga adyan ni Monica intuloy manong nemi ni Monica iti nagbasa ka di saan na nga naituloy kada nakapagturpos metlay. Karagpat na dagiti agasawa nga Rafael ken Monica nga mga obisina iti munisipyo ti ili. Di bise manong nemi ti asawak iso ti nagtultuloyan nga nagmayor. Bise ni mo ti bise ni bakad ko ni misis ko nga nagmayor. Mao din nga term na manong nemi daytoy nga lepas nga eleksyon ni Mayor Rodrigo nga iso idi ti bise ti asawak. Ket no kasano ti kanasiyat idi ti asawak nga nagserbi intultuloy ni Mayor Rodrigo kada dadamanen ti duras ti panagbiag dagiti umi. Manong nemi daytoy ti pakasalita. Nakayat kumayat ngayong buray kada ti nga programa ket babaen itinak panangipay panangisan ken ka digiti detalyana. Kadagyaman naglaon na iti anos mo nga nangurnos ken ti mo tawag kanya ka nagsalsaludsud kadagiti kayat mo nga mamuan. Kadagyaman naglaon na iti laing mo nang ibasa ket sabi ko manong nemi tadamet na ibati na nga adal na narunga kadagiti adda ti lubong ti politika. Dito nga nakinsalaysay. Nga tinaminsan, kahit nagbalin nga politiko, ti asawa, nga ni felisidad. Nga ado di kiti pamaneknek, pakakitaan, iti siyam nga tawen. Apa nagserbi na kas mayor, iti ilin. Toy nga rudagyaman nga pagayam mo, Alex. Thank you, Alex. Ito yung buray mo nga pakasalitaan, saknan ti politika,